علیکم بینندگان گرامی، نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید را مستقیما منظور شما می‌گردانیم. در استودیو سهروبشو давлатзода، سورو خالقنظرова و сурда тарҷубон قربانعلی ستارов. امروز تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 29 نوامبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار مجلس نخست درباره برنامه رشد ساحه مکانیکی اینواسیونی کشاورزی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 گزارش وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده شنیده شد. تاکید گردید که وظیفه‌های اساسی برنامه مذکور که در اساس طلبات استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تهیه گردیده است، مهیاسازی زمینه اساسی رشد استوار مکانیکی ساحه کشاورزی و در مجموع رشد این ساحه کشور میباشد. در برنامه راه‌های مکانیکی، چاره‌بینی‌های اگرتکنیکی، پرورش رستنی‌ها و چارواداری معاصر کشاورزی از جمله توسط اینواسیا، استفاده تکنیک و ماشینالات مشترک کشاورزی که میتواند یک قطار عملیات‌های تکنولوژی را در یک وقت اجرا کرده مشکل‌های ساحه را حل و فصل نماید نشان داده شده است. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با وزارت و اداره‌های داخلدار و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برای اجرای سریع‌وقتی و پرثمر برنامه و به این واسطه افزون نمودن محصول ساحه کشاورزی و حصه آن در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور دستور و سپارش‌های مشخص دادند. سپس استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بررسی و قبول کرده شد. در فراورد مجلس، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولین دایر به سرعت بخشیدن به کشت تیرماهی، جنبش با صفت نتیجه های سال، آماده نمودن زمینه های مساعد برای کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌ها و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در تاجیکستان و تدبیراندیشی برای استقبال سزاوار از نوروز جهانی آینده و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دستور و توصیه ها دادند. در شهر турсунзода جلسه سیاری شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که مسئله محوری آن بهتر نمودن فعالیت شوراهای جمعیتی در شهر و ناحیه‌های турсунзода، حصار، وحدت، رودکی، ورزاب و شهرینو بود. گزارش در این باره. جلسه سیار شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان در شهر турсунзода در موضوع تربیت وطندوستی و تشکل خودشناسی جوانان در جامعه دایر گردید. حاضرین سیاست سازنده و با برای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را اساس پیشرفت و ترقیات وطن و تشکل معنوی و کسبی جوانان معنی داد نمودند. قبول تشبس‌های رهبر دولت از جانب جامعه جهان، پذیرفته شدن جشن‌های ملی تاجیکان همچون نمونه برای رشد معنوی عالمیان و افزونشوی نفوذ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، افتخارمندی و شکرگزاری نسل امروز را از دولتداری ملی دوچند گردانیده است. مقصد اساسی برگزاری جلسه این در ضمیر جوانان بیدار نمودن احساس وطنداری، احترام به وطن، مادر، اهل جامعه، کلانسالان و احترام به ارزش‌های دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. شرایط کنونی جهان نگران کننده بوده. در صورت پس بودن فهمش این روند میتواند در مفکوره هر فرد تاثیر بد رساند. این مرحله حساس از هر شخص وطندوست و خویشتنشناس تقاضا دارد که با درک مسئولیت دوچند شهروندی در آبادی میهن و حفظ دستاوردهای استقلالی دولتی سهمگذار باشد. زیرا زندگی پرسعادت، آسودگی هر عائله و پیشرفت جامعه از تنجی و آرامی و استقلال دولتی وابستگی دارد. از این لحاظ جوانان را ضرور است که از شرایط فراهم آورده دولت و حکومت به موارد استفاده نمایند و علم و کسب‌های معاصر را از خود کرده در پیشرفت دیار نقش نمونوی گذارند. معرفت و دانش بلند، رسیدن به قدر وطن، گرامی داشتن وحدت و آرامی و سهمگذاری در آبادی تاجیکستان از خرد ازلی ملت کهن بنیاد تاجیک منشأ میگیرد. قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان در جمهوری تاجیکستان
قبول گردیدن برنامه دولتی تربیت وطندوستی، احساس مسئولیت شهروندی و تحکیم هویت ملی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سال 2023-2027 از آن گواهی می‌دهد که امروز در دایره نقشه چاره‌بینی‌های برنامه‌های مذکور، استراتژی‌ها و یک زمره برنامه‌های مکمل دولتی نقش و مقام جوانان باز هم بلند برداشته شود و این نسل آینده جامعه در ضمیر خود، در قلب خود، در فکر و اندیشه و تفکر خود بیشتر اندیشه سالم، اندیشه وطنداری، هویت ملی، حسی بلند خودشناسی و وطندوستی داشته باشد. همچنین در جلسه شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان رئیسان شوراهای جمعیتی شهر و ناحیه‌های ترسونزاده، حصار، وحدت، رودکی، ورزاب و شهر نو اساس دستگیری جوانان و افزونشوی دستاوردهای این قشر آینده‌ساز جامعه را در سالهای استقلال دولتی با سیاست سازنده و با برای راهبری دولت مربوط دانستند. وابسته به حالت کنونی جهان بهتر نمودن فعالیت شوراهای جمعیتی شهر و ناحیه‌ها ضرور دانسته شد. در اطراف سیاست راهبری دولت متحد شدند، رسیدن به قدر استقلال دولتی، آرامی سرتاسری و سرجمعانه مهنت نمودن به خاطر آینده نیک، سعادت هر عائله را افزون و دستاوردهای وطن را دوچند می‌گرداند. با تشبوس فاکولته گیوگرافیای دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در ارتباط با تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور در موضوع پروبلم‌های گیوگرافی تشکیل حدودی و رشد استوار استحصالات صنعتی در جمهوری تاجیکستان نمایش جمهوری علمی عملی برگزار گردید. همکارانمان از جریان این چهاره‌بینی گزارش آماده کردند. نمایش نوبتی علمی عملی در موضوع پروبلم‌های گیوگرافی تشکیل حدودی و رشد استوار استحصالات صنعتی در جمهوری تاجیکستان در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی کارشناسان، عالمان و محققان را از تمام جمهوری به هم آورد. در چهاره‌بینی رهبریت وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان، نمایندگان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، رهبریت، آموزگاران و دانشجویان دانشگاه آموزگاری و دیگر مؤسسه و اداره‌های دولتی اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن افتتاحی نمایش ذکر شد که ساحه صنعت و اینوواسیا یکی از منبع‌های مهمترین رشد من بعد کشور به حساب رفته. پیشرفت آن امکان می‌دهد که سرچشمه‌های لواگی درآمد بودجه دولتی پیدا گردیده برای اهالی جای‌های نوی کاری فراهم آورده شوند. جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تامین استواری اقتصادیات، تشکیل جای‌های نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. تذکر داده شد که با نظرداشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلام داشتند. در این جهت از جانب حکومت مملکت تدبیرهای مهم اندیشیده می‌شوند. از جمله استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و در اساس آن برنامه‌های گوناگون ساحوی قبول شده مورد عمل قرار دارند. برنامه و استراتژی‌ها با تأسیس کارخانه و کارگاه‌های نو، تشکیل جای‌های نوی کاری، افزون نمودن حجم و صفت محصولات وطنی، تأمین رقابتناکی آن روانه شده برای گزارش اقتصادیات کشور از شکل تولید کننده اشیاء خام به استحصال کننده محصولات نهایی زمینه گذاشتند. امروز یکی از هدف‌های اساسی جمهوری تاجیکستان این صنعت‌کنی جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده است. یکی از بازه‌های اساسی صنعت‌کنی جمهوری تاجیکستان این به دست آوردن استقلال انرژتیکی است. صنعت به الکتروانرژی این هیچی است. 96-98% برقی که امروز در جمهوری تاجیکستان استحصال کرده می شود از نقطه نظر اکولوژی تازه است. گفتند به مورد است که هدف اساسی صنعت کنونی با سرعت کشور تشکل دادن صنعت ملی رشد یافته و رقابت پذیر و در اساس آن به سطح و صفت نو برآوردن اقتصادی ملی و بهزیستی شهروندان می باشد. این هدف در کاهش دادن وابستگی کشور از واردات محصولات نیازی اول، تامین ساحه‌های گوناگون با تجهیزات معاصر، تقویت اقتدارهای صادراتی و تامین گوناگون سمتی استحصال وطنی نقش حل کننده می‌باشد. در همایش دیگر اشتراکچیان نیز فکر و اندیشه‌های خود را دایر به صنعت کنونی کشور و پروبلم‌های گیوگرافی تشکیل حدودی و رشد استوار استحصالات صنعتی در جمهوری تاجیکستان بیان داشتند.
با مقصد بمشکلی پس سر نمودن تیرماه و زمستانی سالهای 2024-2025 کارخانه‌های تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه مومن‌آباد آمادگی همه‌جانبه دیدند. در مؤسسه‌ها مواد خوراک، ضد لغزش، سوزشواری، انگشت و هیزم ذخیره کرده شده تکنیک‌های ساحوی از تعمیر برآورده شدند، میگویند همکاران ما. در ناحیه مومن‌آباد نیز کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها با تیرماه زمستانی سالهای 2024-2025 آمادگی گرفتند. شبکه‌های برقی ناحیه با استفاده از شرایط موجوده کوشش نمودند انشاءات برقی را از تعمیر برآورده خطهای برقی و ستونپایه‌ها را در اکثر محله‌ها عوض نمایند. با عوض نمودن ترانسفورماتورهای خرد و ترانسفورماتورهای بلند اقتدار صفت انتقال برق را به مشتریان بهتر گردانیدند. نقشه چرابینی تیرماه زمستانی سال 2024-25 در ناحیه مومن‌آباد در شبکه‌های برقی عبارت از 12 بند پیش‌بینی کرده شده بود. تا حال 6 بند آن پورا به اجرا رسیده شده است، 4 بند آن قسماً اجرا شده است و ما تصمیم داریم که با دستگیری جمعیت سهام‌های گشوده شبکه‌های تقسیمات برق در حالت رسیدن موادهای باقی مانده کارهای باقی مانده را پورا به انجام رسانیم. در حال حاضر در دو زیرایستگاه ترانسفورماتوری برای بلند برداشتن صفت قوه برق و تامین کردن اهالی با برق خوش صفت دو عدد ترانسفورماتور از ترانسفورماتورهای کم اقتدار به ترانسفورماتورهای کلانتر عوض کرده شدند که تامینات برق اهالی را بهتر نمودند. در آمادگی به معرکه زمستانگذرانی خواجگی دولتی جنگل ناحیه مومن‌آباد خیلی فعال است. در برابر اجرای نقشه زمستانگذرانی کارمندان خواجگی جنگل یک قطار تشکیلات و کارخانه و مؤسسه‌های ناحیه را با هیزم تامین کردند. جهتی در سردی‌های زمستان با خوراک تامین کردن حیوانات وحشی و پرندگان نادری در منطقه جنگلزار سکونت داشته مواد خوراک ذخیره کردند. امسال طبق نقشه سپارش агенتی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موافق نقشمون در معیار امکانیاتمون با یعنی که معارف مکتبا از روی امکانیات‌های هضم خشکی موافق سانیتاری ربکا میگن از همون هضم خشک با یک قسم مکتبای ناحیه برای زمستانگذرانی مهیا کردگی دسترس نمودیم. ما زیاده 5-10 تن خشک یعنی که برای در کوهستان جمع‌آوری کردگیم در موضعی که حیوانات هست پرنده هست و در انبارخانه‌مون زیاده 7.5 تن جو و گندم و یعنی که کنجوره و قاقسیب به خاطری که در زمستان برفریز شود اگر و پرنده و چرندهایی که در کوه هستند بیوتکنیکی گذرانیم. کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه باشند برای تامین حرکت منتظم نقلیات در فصل سرما بیش از 400 تن مواد ضد لغزش ذخیره کردند. همزمان برای تامین کارگران با خوراک گرم و سر و لباس زمستانه تدبیر اندیشی نمودند. همه تکنیک‌های مؤسسه را از تعمیر برآورده در حالت خوبی کاری قرار دادند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه مومن‌آباد برای برنامه نوید. رشد ساحه کشاورزی یکی از عامل‌های اساسی تأمین امنیت عضوقواری مملکت محسوب می‌یابد. در این روند ساکنان ناحیه دوستی با نتیجه‌های بلند مهنتی سهمی نظر از گذاشته در استحصال یکچند نامگوی محصولات کشاورزی در مقیاس جمهوری پیشرفت می‌باشند. کشاورزان ناحیه با مقصد اجرای هدف‌های استراتژی مملکت سعی و تلاش نموده میدان کشت زراعت کشاورزی را وسیع و حجم استحصال محصولات تر و تازه را به مراتب زیاد نمودند. همکارانمان محمد رضا شریفزاده و طالب جان سیفов موضوع را ادامه می‌دهند. استفاده ثمراناک هر یک وجب زمین برای دهقانان و کشاورزان ناحیه دوستی امکان می‌دهد که در غنی گردانیدن بازار داخلی و خارجی سهم گذاشته مرحله به مرحله کشت دلخواه محصولات کشاورزی را به راه مانده با این وسیله زندگی خویش را نیز بسازند. در این ناحیه 13975 گکتار زمین‌های کورم آبی موجود بوده در 8480 گکتار آن کشت تکراری گذرانیده شده است. این شب و روز در زمین‌های کورم ناحیه در برابر دیگر محصولات کشاورزی نشأه‌نمای گلکرم و لبلبوی سرخ نیز خوب نظر می رسد. در ناحیه امسال کشتی تکراری 100 گکتار کرم کرده بودن در ناحیه 120 گکتار کشتی تکراری لبلب سرخچه. عموما در ناحیه سبزیجات کار خیلی بهتر شد. راهماندگی
الکه ما زمینا کش کرده کشت گندم الکه انجام رساندیم دورنامه را پورا اجرا کرده کش کردیم در نهایت 282 گهتر کشت کارتوش هست ما امروز با 2 گهتر کشت کارچکر پات پلانکا کش کرده الکه ما پورا سر کردیم مردم تخمی کارچکر پورا ذخیره کردگی درباره کشت کارچکر کار رفته ایستاده است. тавре хоҷагидорон изҳор медоранд бо оғоз гаштани мавсими ҷамъоварӣ мизоҷон аз дигар минтақаҳои кишвар омада маҳсули дасти эшонро аз сари замин бо нархи яклуқ харидорию ба бозорҳои кишвар мебароранд. шумо шоҳид дида истодед имрӯз дар ноҳия аллакай гулкарам тайёр шуда мардум гулкарама дар бозори шаҳри душанбе бохтар ҳисор дигар шаҳр ноҳияоба аллакай дастрас карда истода дар сари замин 1 кило карам 3 сомон 2 сомон 20 дирҳам мефурӯхта истодааст. деҳқонону барзгарони ҷамоати деҳоти нури бахши ноҳияи дӯстӣ дар баробари дигар ҷамоатҳои ҳудуди ноҳия ба парвариши лаблабу низ таваҷҷӯҳи хоса дошта таҷрибаи хуб низ доранд. бино ба иттилои масъулин имсол нисбат ба солҳои қаблӣ ҳосил фаровон буда деҳқонон барои ҷамъоварии дастранҷи хеш омодагӣ мебинанд. лаблабро ака беш замин хуб да тайёр мекунем ҷойиша тайёр мекунем ҳамун августа мекунем зирошта ака тайёр шидагиа баъди 10 рӯз пас чиндан асар мекунем аси гектарш ака бугум 50-60 тонн метавонад як гектарш асосан ака расия мебарам ҳамун баҳориро расия мебарам озирашта ака зимистона заҳира мекунем ҳосили бисёр ҳамун яку ака асосан замин чида коридан ҷои замин хуб да коридан ака нигоҳ менем шидан мегирам ака яку хуми хуб интихоб мекунам ака замин хуб ака ба ҳосил метавонам ҳамун нағз деҳқон нағз кор кардан дако нисбати усора хеле ака ҳосил шам бо сифати шам хеле беҳтарин аст асосан айдишамия бо дигар ҳамун шаҳрҳо шаҳригар мебаранд ака хисор мераванд бузурги доҳиро таъмин мекунем. дар ноҳия 125 гектар лаблаб сурӯша ҳаст лаблаб сурӯша ҳам аллакай тайёр шуда дар имрӯз ба 1 кило лаблаб сурӯша 2 сомон 20 дирҳами фурӯхта истодем. лаблаб сурӯчаам аллакай тайёр шуда ин лаблаб сурӯчаам ай шаҳри бохтар ба шаҳри душанбе ба ҳисор ба дигар ноҳияҳо ба аллакай омада хардоро омада харида истодааст. воқеан ҳам истифодаи оқилонаи ҳар як қитъаи заминро дар ноҳияи дӯстӣ дидан мумкин аст зеро сокинонаш дар арсаи кишоварзӣ комёб гардиданду таҷрибаи зиёди деҳқонӣ доранд. аз ин рӯ аксара сокинон дар ин ноҳия ба деҳқонӣ рӯй овардаю ҳам ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд ва ҳам дар мӯътадил нигоҳ доштани нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои истеъмолӣ мусоидат хоҳанд кард. гузориши муҳаммадризо шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи дӯстӣ. лимӯпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб меравад. бо истифода аз иқлими мусоид бахши мазкур дар бархе аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат хеле зиёд рушд кардааст. дар мавсими ҷорӣ фаровонии ин намуди мева дар бозорҳои истеъмолӣ нишона аз ба таври густурда парвариш ёфтани меваҳои ситрусӣ аз ҷумла лимӯ дар мамлакат мебошад. хабарнигорони мо дар ҳамин мавзӯъ аз шаҳри Исфара гузориш медиҳанд. 14 сол муқаддам дар яке аз гӯшаҳои хароби шаҳри Исфара чуқурии ҳаҷман калоне вуҷуд дошт ки мардуми роҳгузарро зиёд нороҳат мекард. агарчи ин чуқурии пур аз партов солҳои дароз дар дили ашхоси зиёд ваҳму воҳима ва нороҳатӣ андохта бошад ҳам касе дар мавриди ҳамвор сохтан ва ободонии ин қитъа андеша намекард. абдумалик раҳмонов ки солҳои зиёд дар сохторҳои гуногуни давлатӣ фаъолият бурдаасту тадбирҷӯӣ ҷиҳати ислоҳи чунин ноқисиҳо ба одаташ табдил ёфтааст аз дидани ин аҳвол сахт ошуфта шуд ва қарор дод ки ин қитъаи замини бекор хобидаву харобро бар нафъи ҷамъият истифода барад. дар оғоз тасмими ӯ боиси таъҷҷуби бархе гардиду азмашро кори хом ва бесуд арзёбӣ карданд. аммо дар ниҳоят дарахти саъю кӯшиш ва иродаи устувори ӯ ҳосили дилхоҳ ба бор овард ва ин ҷо гармхонаи лимӯпарварӣ бунёд гардид. гармхонае ки дар айни ҳол дар он қарор дорем соли 2011 бунёд шудааст. он дар чуқурӣ тақрибан аз 2 то 3 метр ҷойгир шудааст. ин барои нақшунамои ин растаниҳои ситрусӣ бениҳоят мувофиқ аст. ин
дар шароити ҳозира иқлими мо барои парвариши чунин растаниҳои цитрусӣ мувофиқ аст. барои нигоҳубини ин растанӣ танҳо ҳаво иқлим мувофиқ аст, нигоҳубин кардан лозим аст ва чуне ки дида истодаед ҳосили хуб ба даст овардан мумкин. мана ин соли 13-ум аст ки фаъолият мебарад ва ҳар сол ҳосили муайян гирифта меистем ки ҳам барои бозор ҳам барои хоҷагӣ истифода бурда мешавад. барои он ки истифодаи чунин гармхонаҳо самаранок бошад, онро дар чуқурӣ сохтан лозим аст. барои он ки ҳам дар фасли сармо чуқурӣ ба хунукиҳо тобовар мешавад. барои мана чӣ хел ки дида истодаед ба инҷо сӯзишворӣ истифода намебарем. танҳо гармии офтоб барои ҳамин басанда аст. пас аз 4 соли заҳмати пайваста абдумалик раҳмонов ва фарзандонаш тавонистанд аз гармхонаи дар қитъаи бекорхобида бунёд кардаашон ҳосили нахустини хуби лимӯ ба даст оранд. абдумалик раҳмонов хушбахт аз он ҳаст ки дар пеши баъзе ашхоси камҳавсала забон кӯтоҳ нашуд ва ҳамзамон бо таҷрибаи шахсӣ исбот намуд ки ҳар тасмими бо боварӣ ва азму нияти нек гирифташуда шаҳди нусрат дорад. инак беш аз 10 сол мешавад ки оилаи раҳмоновҳо аз гармхонаи дар харобаи бунёд кардаашон ҳосили фаровони лимӯ ба даст меоранду ҳам буҷаи оила ва ҳам бозорҳои шаҳри Исфараро ғановат мебахшанд. имрӯз дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон бахшида ба ҳаёту эҷодиёти нависандаи шинохтаи тоҷик Зариф Ғулом бо иштироки шоирону нависандагон, донишҷӯён, ҳамкорон, ҳамқаламон ва пайвандон ҳамоиши илмӣ адабӣ баргузор гардид. дар тадбири мазкур иштирокчиён доир ба саҳми Зариф Ғулом дар самти кору фаъолият дар сохторҳои гуногуни давлатӣ ва эҷоди асарҳои бадеӣ ибрози ақида намуданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. дар маҳфил шоирону адибон, донишҷӯён ва ҳамкасбони Зариф Ғулом иштирок намуда фаъолияти ӯро ҳам дар вазифаҳои давлатӣ ва ҳам дар офаридани асарҳои бадеӣ ва илмию эҷодӣ муваффақ арзёбӣ карданд. иброз гардид ки Зариф Ғулом солҳои зиёд дар вазифаҳои гуногуни мақомоти судии кишвар фаъолият намуда, инчунин хабару мақола, очерку лавҳа, ҳаҷвияву латифа ва қиссаю романҳояш бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ ва русӣ ба таб расиданд. нависандае ки ҳамвора талош кардааст барои хонандагон ҳикояву қисса нависад. тавре зикр шуд мавсуф яке аз шахсиятҳоест ки дар давоми фаъолият дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ фаъолона ширкат варзида дар ин роҳ корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст. аз сабабе ки ин адиби шинохта пеш дар мақомотҳои судӣ кору фаъолият менамуд, дар самти эҷодиёташ жанри моҷароиро ба худ интихоб кардааст. ҳаракат кардем ки мавқеи насри моҷаро бардорем. соли гузашта мо ин мавзӯъро дар иттифоқи нависандагон ба муҳокима гузоштем, чунки дар муддати 90 соли мавҷудияти иттифоқи нависандагон бори ҳам ин мавзӯъ мавриди муҳокима қарор нагирифта будааст. мо раёсати иттифоқро маҷбур кардем ки ин мавзӯъро мавриди таҳлил қарор диҳанд. ба ҳамин хотир як гурӯҳ ташкил кардем ки аз 8 нафар, масалан агар то соли 92 ҳамагӣ як нависанда асари моҷароӣ нависта бошад, ваям Михаил Левин буд, ба забони русӣ менавист, вале ҳозир мо 8 нафар шудем ки аллакай фарз кардем Шарифбек Азизбек 15 асар навистагааст, ман ҳамагӣ 6 нафар. бо дигар нависандагон ҳаракат кардем ки ҳамин мавқеи насри моҷаро бардорем. зикр рафт ки ҳарчанд дар ҳоли ҳозир жанри моҷаро дар мо каме инъикос мегардад, аммо ба майдони адабиёт адибоне ба монанди Нарзулло Тиллозода, Ғайрат Ҳаким, Шарифбеки Азизбек ва Зариф Ғулом бо қадамҳои устувор ворид гардиданд ва дар натиҷаи кӯшишу заҳматҳои бепоён ин жанри адабиро ба пояи баланди эҷодиёт бардошта истодаанд. тавре зикр шуд ҳар давраи адабиёт мисли зиндагӣ рангурангиҳои зиёд дорад ва Зариф Ғулом низ замони худро бо офаридаҳои илмию адабияш рангу ҷилои нав додааст. иброз гардид ки нависанда то имрӯз дар жанри моҷаро ва ғайри он 5 роман, 11 қисса ва ҳикояҳои бешумор таълиф кардааст. маҷмӯаи қиссаву ҳикояҳояш бо номи Парвоз, Ҳукми дил, Даъвати хун, Ҷодугар, Бори каҷ дар рӯҳи каҷ, Бусаи аввалин ва Асри хиёнат чоп шуда манзури хонандагон гардонидааст.
дар маҳфили адабии нотиқон баргузории чунин тадбирҳоро барои шинохти бештари саҳми шахсиятҳо дар рушди илму адаб, сиёсат, маориф ва фарҳанги гузаштаву муосир муҳим арзёбӣ намуданд. бо ташаббус ва ибтикори кафедраи асосҳои тайёрии тиббӣ ва бехатарии фаъолияти ҳаётии факултети тиббии донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар толори калони шаҳраки донишҷӯён вобаста ба тарзи ҳаёти солим бо иштироки донишҷӯён ва мутахассисони соҳаи тиб чорабинии тарғиботӣ ташвиқотӣ баргузор гардид. бояд гуфт ки ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирии хатари паҳншавии ин беморӣ ҷамъомадҳои судманд доир мегарданд. Ҷамъомади донишгоҳиро масъулин ифтитоҳ карда зикр доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санаду барномаҳои миллиро оид ба муқовимат бо эпидемия ва сиҳатии аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои гуногун ба тасвиб расонидааст. ҳадафи асосии ин гуна санаду барномаҳо таъмини дастрасии баробар ва умумии аҳолӣ ба хизматрасонии босифат оид ба пешгирӣ, табобат, никоҳубин ва дастгирӣ вобаста ба бемориҳои сироятӣ мебошад. зимни чорабинӣ намояндагони сохтору мақомоти соҳавӣ ба донишҷӯён оид ба роҳҳои пешгирӣ аз сирояти бемориҳо ва таъмини солимии ҷомеа маълумот доданд. зикр гардид ки нишонаҳои вируси норасоии масунияти одам дар аввал шабеҳи зуком аз ҷумла вараҷа, дарди сар, дамидани доначаҳо ва дарди гулӯ ба назар мерасанд. аммо дар марҳилаи сироятӣ оҳиста оҳиста аломатҳои варамидани ғадудҳои сафро, лоғаршавии бадан, вараҷа, изҳол, дарунравӣ ва сулфа ба чашм мерасанд. давраи ноайёни ин беморӣ аз 3 то 6 моҳ давом мекунад. марҳилаи охирини сирояти вируси норасоии масунияти одам бо гузашти 2 то 15 сол вобаста ба ҳолати масунияти инсон инкишоф меёбад. ҳамзамон доценти кафедраи асосҳои тайёрии тиббӣ ва бехатарии фаъолияти ҳаёти факултети тиббӣ оид ба пешгирии хатари паҳншавӣ ва оқибатҳои ногувори мубталошавии шаҳрвандон ва махсусан ҷавонон ба бемориҳои сироятӣ маъруза пешниҳод намуд. зикр карда шуд ки мақсад аз баргузории чорабиниҳои гуногуни оммавӣ бори дигар ба аҳолӣ расонидани маълумот оид ба беморӣ ва сарҷамъ намудани ҳамаи қувваҳо бар зидди он мебошад. дар заминаи ин чорабинӣ дар донишгоҳ викторина миёни ширкаткунандагон ва ташхиси ихтиёрӣ дармонгоҳи сайёр ба роҳ монда шуд ки гузаштан аз ташхис ройгон амалӣ гардонида шуд. мавриди зикр аст ки тадбирҳои соҳавӣ дар ин муассисаи олии таълимӣ мунтазам ташкилу баргузор карда мешавад. қадршиносии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. дар ноҳияи Фархор ва шаҳри Кӯлоб ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи манро бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол карданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. нигора назарова аз озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо касби ҷойи дуюм ба ноҳия баргашт. нигораро дар маркази ноҳия омӯзгорону ҳамсабақон, волидайн ва раҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бо гулу гулдастаҳо истиқбол гирифтанд. аз ин истиқбол нигора ифтихор мекард ва ғолибияташро муваффақияти кулли сокинони ноҳия унвон намуд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки таи 6 соли охир бо ибтикороти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад ва хушбахт ва сарафроз аз онам ки дар соли сеюми иштирок дар даври ниҳоии озмун ғолиб ва сазовори ҷои дуюм гардидам. иштирок дар чунин озмун бароям тасодуфӣ набуд, балки яке аз муҳимтарин мақсадҳо ва ҳадафҳои ман буд ки баҳри рушди маънавиёти худ, баҳри рушд ва санҷиши салиқаву дониш ва малакаи худ дар сатҳи ҷумҳурӣ қарор додам ва ҳамчунин баҳри ояндаи дурахшони 5-солаи худ ва шукр ки бо дуои модар ва дастгирии устодону аҳли маънавиёти ноҳия тавонистам ғолибиятро ба даст дорам. раҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор нигораро бо ин ғолибият табрик гуфта ба ӯ ва омӯзгораш ки барои иштирок дар озмун омодааш карда буд сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим намуданд. иброз гардид ки ба ин муносибат дар муассисаҳои таълимии ноҳия бо иштироки нигора чорабиниҳои маърифатӣ гузаронида мешавад. чанд рӯз қабл дар шаҳри Кӯлоб низ Суҳайба Темурзода ва боз чанд нафар ғолибони ин озмунро бо шукӯҳу шаҳомат истиқбол гирифта буданд ва онҳо дар чорабинии рӯзи парчами давлатӣ меҳмонҳои фахрӣ буданд.
раиси шаҳри Кӯлоб ғолибон ва омӯзгорони онҳоро бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонид. дар литсеи рақами 1 ба номи Исмоили Сомонии шаҳри Кӯлоб ки Суҳайба Темурзода таҳсил менамояд, ӯ ва омӯзгорашро истиқбол гирифтанд. Ба ин муносибат чорабинии маърифатӣ баргузор гардид ки директори литсей ин муваффақиятро ба кулли хонандагон ва омӯзгорон табрик гуфт. иброз дошт ки пайваста хондани китоб шууру дониши ҳар як хонандаро васеъ мекунад ва ӯро ба қуллаҳои баланд мерасонад ки мисоли ин гуфтаҳо Суҳайба мебошад. бояд ҳар як наврасу ҷавон бо истифода аз шароитҳои муҳайёнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон илм омӯзад ва дар пешрафти ватани маҳбубамон саҳмгузор бошад. Суҳайба Темурзода дар назди ҳамсолон ва дигар хонандагони литсей аз рафти озмун тарзи иштирок дар он сухан гуфта иброз дошт ки ҳар як нафар метавонад дар ин озмун иштирок намояд ва донишу маҳорати худро санҷад. аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон сазовори ҷои сеюм гаштам. тӯли 3 сол озмуни мазкур иштирок меварзам. пеш аз ҳама миннатдориамро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон наврасон чунин шароитҳоро фароҳам кардааст ки метавонем дар ҷумлаи озмунҳо иштирок варзем ва дониши худро сайқал диҳем. омӯзгори Суҳайба Темурзода ки худ ғолиби озмун